किसी के संग भी मैं अलायंस नहीं करूंगा और मेरा अलायंस सिर्फ मेरे जाति के साथ है। मैं कोई भी पार्टी के साथ बिना कोई अश्योरेंस का, बिना कोई अपने तिपरासा अकॉर्ड का फुलफिलमेंट का पूरा ना होने का, मैं बिना कोई गारंटी लेकर मैं सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए अलायंस नहीं करूंगा। তো আমাদের যে 28টা সিটে যে আসন সংখ্যা আমরা আপাতত আমরা 28 জনকে মোটামুটিভাবে আমরা সিলেকশন করেছি এবং আমরা দিল্লিতে পাঠাবো। তারপরে এটা ফাইনাল হয়ে আসলে আগামীকাল সকালে সেটা ঘোষণা হবে। Jotono lamsuko sikra library channel so chini tera baitule mnasho nor joto Bubagra delete hamone update ka hamame saimana bagai nasingjan ongna buskane TTC election ti promoter party Saichung boot basane ebake BJP party badia thansa alliance khai boot basano o sumung tabu joto ti prasane bukha bisingono kasajak eba wansuk jagi tonglakina te Bubagra kaibe ebake pastor dimano tinyo central minister ba ka hamame lajak sala kok salakya Bubagrani o pastor dimano khanawi central minister joto demand rina sawo norni dimano jingrinai amani tarti tabu BJP party be alliance thansake edisho boot basai jono ordek seat bagna nangnai central minister ok ati sama jora Bubagra direct kono sawo chini dimano rina ke agreement kagojo sei sikang demand ready Kobe samano jengte bisas kaya sikangno agreement engna nangnai yakolo alliance thansa engge boot basanai Bubagrani bukhati final kok amuno And Central Minister wa kobo simi 30% dimano rinai hini saitongo agreement hinkai olose khana kok sau plus Bubagrano simi kok bujidi jeno bisas khadi jeng norni dimano drug rinai tabu kisa compromise khadi Central Minister abo hake sautongka Bubagrano haipuna Bubagra kuno dino boni kobo compromise khani borgia o chikonsa compromise khai 30% dofano amsek hamyawo bobahanyo tlanglak chini Bubagrabo amani tartini Bubagra miani hor kaisa post khlai saka Ang siring cuki tonghone anu kelaita mal jadi angkuni tino compromise kaigelak ani 30% bagi Bubagra ama haki post kelai saka o post ni bekati jeng amano saimano central minister ok jini Bubagra ni joto dimano kokbai rina ke hin sawo but agreement khane Gosiya kokbai simino rina hini saitongka a bagine Bubagra miani horo post kelai saka ani 30% bagi kuni tino ang compromise kaigelak sekang jini manthase mana nanggone te Bubagra ni o decision plan ok kaham je jaga jini manthani bagi che central minister agreement kai rimai hankai aro jeng buwe alliance ebake thansa angei mungsa lap kri thansa bo angnani nangya sikang chini manthane agreement kai rina nangnai yaklo thansa angna nangkiba angnai abose kok and o kok joto chini 30% bukha bisona wan sukjak sikang chini manthai mana nango manthai maya hankai boot phanose riya tongnai hinei gobama 30% luko kha bisona wan sukjak abagi Bubagra bo chini 30% demand manthaino mayani dartini BJP party be alliance anglia eba thansa angna solia o kokno tine Bubagra mia Facebook live nukjaki joto killer ke sau khnarka ang kuno dino compromise khaigelak ani tofa ani bagi plane important chini demand che rina ko she hangai abodi jaga jengtongya ang Bubagra kuni dino ani 30% phalgelak 30% bagai pula tula joba khaino thangnai takalai edisi puro tipramara party Saichung 28 eba 28 sido boot batane abagi joto 30% bukha kolgo boot rilai 30% ni phanbar phonugai rilai di hne joto 30% ko kasar ka Bubagra so chini tra baitulte munasho norle Bubagra ni o one suma decision khaimaro chata chajak jodi Bubagra no hamsugi bine o decision namaro bukhabai chajagi tongkhake o bidono share khana ta pokdi Te BJP party ediso put patane bakino borni already 28 jon candidate mungle siname dilo rohorjak lajak salo tabu dileni simi confirmation sokpakeno BJP party tini phongti bor sarikring bisingono press meet khai borni jara candidate ni tomani amon list me announce khai rinai Piaba IPFT party robo ediso put patanya bage already 9 jon candidate mungle riman bo nuksaka norok amo video pathak report ni mono IPFT ni sub candidate tong haipono IPFT ni on 9 jon candidate cancel ange 2 jon eba 3 jon rokse candidate eba ke seat mani mano tangke hinmale CM Dr. Maniksa Dario saitongo jengto IPFT by alliance engjak jengno singya kare abo hake rimani chae jeng amo joto thik khaina bagino IPFT by kok saitong hani saka CM Dr. Maniksa ha আপনাদের শরিক দল আইপিএফটি নিজেদের প্রার্থী তালিকা আজকে ঘোষণা করেছে না সেটা তো ঠিক আছে ওনারা ঘোষণা করেছেন তো এক্ষুনি আমাদের তরফ থেকে ওনাদের সাথে কথাবার্তা হচ্ছে যোগাযোগ হচ্ছে যে ওনারা মানে যেভাবে ডিক্লেয়ার করেছেন কেন ডিক্লেয়ার করলেন আমাদের সাথে তো কথাবার্তা বলেনি যাই হোক এখনো আলোচনা চলছে তারপরে আমরা ডিসিশন নেব আমরা
28টার জন্য আমরা মোটামুটি আমরা সিলেকশন করেছি, ডিসিশন হয়েছে এবং সেটা দিল্লির সিলমোহর পেলে কালকে আগামীকাল সকালে সেটা ডিক্লেয়ার হবে। Noroksuto hingga kaham ke nuke khanai man kana CM Dr. Manisa Tam Saka te Tipramotha Party ni bekaktibo tabusuk zora mungsa official notice ongkoria ko eba artista sheet ni bisingo sawo biango board basanai sawo candidate manka list tabusuk zora Tipramotha Party ni bekaktibo bot candidate sawo basanai mungsa official notice resagya khu Men kogle amo se BJP party rok tabuk bo Tipramotha Party be thanse ke sheet bag le board basanai wan sukjak but Tipramotha Party hingga born dimano agreement bisinte mayani bagi ebariani dartino takalai edisi puro single eba Saichung board basana bagi ready engka Buskango election board engna naimani kok singjoto saimono abaki Bacha borok social media phai election ni ticket chair shaklai tomani bo nukjak tongka abati korok sage hamia sajama kahai tebo saya tongi manlia sanona nangka Tini kaisa dara politics dewarma Facebook post kala saka angba washabo buiha ticket rok sanjebla Norok ano jatri pot sanerok te kisa jora nasingni do sabo dopa ne rajniti thengi tong sabo hati dopa ni mungi ticket cover anglajak nasingdi hati dopa ni mungi kok kaham sanerok ni ticket saklaimani lila nanya bagi Norok hingge joto nuki bujan mankana dara politics dewarma je post kai kok samani o kok thai jaka onek kok khitarino sajaka akini simi dopa ni bagi samung tango ne gosinai election ticket seat ni bagi tabuk sabo saklai amoni lila khela nanya bagi ready tong ni sanyorika Mane Bacha borok ticket ni bagi se samung khayo kobuya kebo dopan bagi samung tangye hemane koksi nagina ta dara politics dermane je kok sam namo kobujang no ebaki ereng jotene kobuin ko tetam sanaba shes palaka horibol ka hanima kata dopan bagi kebo khane sikrika seat te chair ticket ni bagi se walai bulai tong hakaba and social media rogo habit nogmani tabok tamjani local MDC nango local neta nango local Mane joto jano local hnemang se sani toman nukjaksu jodi local NBC ma yangke ba independent board basa se kepala rokai phunungna po abo hake MDC sanlai Bubagra no prasari mani amo kahamda hamya lukrokisa wan subinadi Buni party rogo hangai local MDC redi local MLA redi local neta redi amo hake salemani amsik nukia Tipramotha Party o hangai kisa keno tamo yake tamo mangse khanawo Aboti khalaitia thansangi mansinai lukurokno wansugina jati ojaga bom haing tongka tangki hinmale lai thangjak election board purbo ticket sheet saklaimani dartnia Bubagra kapte tei jotono kok gajaramo nangkha tabu sem atino o ADC election board engna nai tongma jora se Sawkaba local MDC reti jodi norok jono MDC yange jeng independent se basanai chinyang kamse borok tongo chini mothawam se tongo maneke tamo sakno power tongo eba Dom kiru tomang kita kalai kena. Tingno cemo semono local MDC hingga to kaham no je chini gana kini tongne borok by night kani kalai je kuno jaga samung tangi manu abo cemo semon. Tebo pano Bubagra ni decision Bubagra je kok samone amono boceng narik thai Bubagra to kalai yang chin by kaham no khanai bobo asa kuno haima to khaigalak hanyu tomang samang local MDC local neta ni chongrima by tong yable. Dop han bagi sabo besang goi samung tamono amono boceng nahar thai. Te Bubagra bo je decision nakhe kaham no nanai hine jeng khawa jongo amonti nortam wanse coming sana tapokdi jini maharan chelagango Tipramotha ni candidate local candidate onyake joni dolba sana hiye independent ba sana hiye jo formula ye teha already jodi se romaran chelagango local candidate onya hinke jo already toya tongo jo ken ya independent ba sana army jo maharashtra request kiyo jini maharan chelagango jo local nango local candidate chung je kibo nangnai jodi se local candidate ma yangke chung independent ba tanai engke chung phnunai je maharashtra chung phnunai je independent chung plai ke phnunai mami engke rojini maharan chilagango chini supporta to most bangi tongo abon boye chini logewo 14 ta bisi support tongo engke bo 14 ta bisi support ma independent of chung jo to chini logewo army bo from chung logewo toyo Both from already to independent ni form la pai ha